Na jutre u vekšej časti Vojvodini budze uglavnim pohmarene, a na siveru budu slunečni periodi. Ljem na juhu pokrajini možljivi slabi diž, ljebo diž zo šnjihom. Vitor budze slabi, ljebo umereni vostočni i siverovostočni, a pricisok vozduhu kolo normali. Minimalni temperaturi od -3 po nulu, a maksimalni od 6 stupnji po Srime, po 9 stupnji u Zombore. Na ponzelok budze pohmarene zo s dižđom zo šnjihom i šnjihom zo s daljšim zvekšovanjem hrubini šnjihu na horoh. Vitor na ponzelok budze umereni siverni i siverozahodni, a vozdušni pricisok pod normalu. Padanja na vovtorok prestanju na siveru, a lješe zatrimaju na juhu Srbiji, a tak budze i na stredu. Meteorologi spozorjuju, že na juhovostoku Srbiji u oblasti Crnej Travi i Starej planini do sredina pada išće pol metera šnjihu, a mestami až i meter, zo s bar zmotnim vitrom i kurnjavu od ponzelku do stredi. Od čtvartku i u tej časti žemišljici zmirjovanje hvilji i postupne zvekšanje temperaturi.